I gdje ste bre ljudi, dobrodošli u novi video klip. Danas radimo nešto malo drugačije. Znači, pozdravite moju braćurdu ovdje. Gdje si braćurda došao da podrži ovdje jedan Streamex klipčić. Extended look za GTA 6 je jako blizu, skoro da je i tu. I pre nego što izađe, hoćemo da odradimo nešto jako zanimljivo. Idemo da odgledamo sve dosadašnje trailere, prvi i drugi. I da snimimo reakciju na njih. Pravu, spontanu, bez pripreme, jer želimo da zabeležimo dok je još tog nekog iščekivanja u vazduhu za nadolazeći GTA 6. Ako nam nešto zapadne za oko, komentarisat ćemo na kraju. Ako se ne slažemo sa nečim, i to ćemo vam izneti. Jer ovo nije video gdje ćemo vam preneti šta se dešava na ekranu, nego ovo će biti video gdje ćemo vam preneti naše iskreno mišljenje. Zato krećemo sad na prvi trailer, odnosno na kraju svakog trailera komentarišemo neke scene koje nam zapadnu za oko, tako da uživajte, idemo na gledanje. Lucia, do you know why you're here? Bad luck, I guess. Do you hear that? Kaže, znaš zašto si ovdje? Kaže, loša sreća nadam se. Predobar, predobar. Za sad predobar. A jes izgleda dobro, a? Brutalno. Ima bulje bolesti. Jo, live-ovi neki imaju, društvena mreža. Ima neka priča za ovu babu. Slušao sam nešto. Tetovaža. Biti tim, brate. Jes, dobro. Da, ovo kad je izašlo još 25. Znači ovo ljudi kad su gledali i sad ono bili u fazonu i ovo sad svi čekaj kad će izaći i kad su vidjeli da je 2025 tad, a ono bila fazon 2020 kad je izašlo, nema pojma, ono fazon 2 godine, god nije potrebalo. Da. Zamorali se ljudi, znači ono nemoj ni izlasti više nikad. Sad ćemo mi malo da se bacimo, da vam pokažemo šta je nama zapalo za oko i malo da bacimo neki komentarčić. Znači ljudi, evo ovdje prvo možete da vidite prva scena koja je meni zapala za oko i sad ću ja malo da bacim neke svoje komentare, neka svoje mišljenje na ovaj ovdje kadar. Mislim da je ovo dobar način što su počeli ovdje sa ovom scenom, znači ovo ide prvo ona scena kad zatvora i dolazimo do ove ovdje predivne scene gdje je prikazana znači plaža Majamija. Klasičan sunčan dan, zgrade iza ovi neboderi i vidimo ovdje gore kako prolazi jedan avion i helikopteri kako lete, što mi daje jedan osjećaj da je ovaj svijet ovdje živ i da se stalno nešto dešava. Vidimo koja ovdje gomila ljudi, ovi suncobrani, neko se kupa, ovdje vidimo lete neke rode. Vidimo da je vegetacija ovdje baš onako izgleda realistično. Dodali su taj neki osjećaj Majamija i tu neku letnju atmosferu. Iskreno, baš je jak način, odnosno jak taj uvod da te uvede u cijelu ovu priču. Evo ljudi, bacamo se sad na sljedeću scenu, a sljedeća scena koja je meni zapala baš za oko jeste ovi ljudi koji se upravo vide na plaži. Vidim ove ljude ovdje i iskreno meni ova baš grafika privlači pažnju. Znači detalji su stvarno, kako da kažem, realni. Imaju dakle crni ljudi, beli ljudi, kao što vidite, kuće koje trči po plaži, debeli ljudi, nabildani ljudi i baš se vidi razlika između osobe do osobe. Neki leže na plaži, sunčaju se, neki su ispod suncobrana, iznad njih leti avion, da li hvata neke lopove i vidi se da ljudi uživaju na plaži i ovi koji gore lete iznad njih. I moram da kažem da teksture, oblici, kako da kažem, telo ljudi izgledaju dosta realističnije u odnosu na GTA 5. Pogledajte ovu scenu ljudi, svega vam.
pogledaj ovo. Noćni pogled na grad. To jest na deo grada. Šta vidimo ovdje? Znači, ako ne, ovo je najbolji deo do sad po meni. Prelazimo na taj night mode. Vidimo grad iz vazduha. I ova rasveta ovdje koju vidite dole kod parkinga izgleda brutalno. Neonska svetla, lampe ove dole kod kuća. Bukvalno sve ovo zajedno kad se spoji stvara osjećaj onog pravog velegrada noću. Vidite ovdje parkirana ova auta. Vidimo tamo levo jahte koje su onako koje plutaju na tom moru. Vidimo desno vamo isto jedna malo veća jahta. Gore vidimo avioni koji lete, helikopteri. Znači stvarno stvara ovaj neki živi grad koji ne spava. I ono što je mene oduševilo, vidim vamo na zgradama upaljena svetla. Dobro, to je bilo i u prethodnim ovim verzijama, odnosno serijalima GTA. Vidimo nekim pojedinim spratama da ima taj neki unutrašnji život. Recimo vidite ovdje, vidimo da kao da je neko u toj zgradi. To ja mislim da će da bude priča u ovom dijelu gdje će stvarno u većini zgrada moći da se uđe i onda ti stvara taj neki utisak realnosti. I ovo pokazuje da nije ova atmosfera samo rezervisana za dan, nego da pokazuje da ima i onu drugu, odnosno noćnu stranu koja izgleda stvarno fenomenalno. Sljedeća scena koja se meni isto ekstremno dobro dopada jesu društvene mreže. Ljudi će moći da koriste svoj mobilni telefon da slikavaju, da snimaju, kao što je i bilo u GTA 5, ali ono što isto može da bude update jeste da rade live na tim društvenim mrežama. Dobro, ove scene jesu stvarno nerealne, ne znam kako će ovo da funkcioniše uopšte, ali vjerujem da će da bude zanimljivo. Sljedeća scena koja je meni zanimljiva, ovaj čiča goli ovdje u livadi. Jače, majke. Gledaj, čičojleta, što ima ovaj tenisirski kršić. Šalim se, nije to, evo ovo sad ovdje, vidite, ovdje glibave ljude. Ljudi moji, na kraju dolazi najslađe, znaš kako malo da te ostave u nekom neizvjesnošću, iščekivanja. Vidimo ovdje da je moguće i neka luda vožnja po blatu i valjanju i glibanju, to je malo, to ja volim malo da se gliba čovjek. Jer taj off-road malo stvara taj osjećaj slobode, malo iživljavanja, divljanja, znaš, to je inače, to je GTA, jel? I GTA ovdje, kao što možemo i da vidimo, ne bi bio GTA da nema nekih pljački i ti nekih dešavanja. I sad ne znam, ovdje vidimo u scenu da li ovaj lik stvarno, to jest ako te uhapse, da li ti stvarno izađeš u novinama ili ovo samo deo misije koju kao oni gledaju na TV-u. To ne znamo dok ne budemo probali, jel tako? Ali uglavnom vidimo razne neke akcije, driftove, pljačkanje prodavnica, pa onda ujedno ide i bežanje od murije i to sve ide jedno s drugim. I ovaj zadnji deo koji kaže, onda kad je bilo 2025. coming, ljudi se razočarali. Ali eto, mi ćemo sad, ovo je bio taj neki first look na prvi trailer, a sada se bacamo na drugi trailer. Kao što smo rekli, ovaj video će biti i prvi i drugi, da to sve lijepo zabilježimo, a vi uživajte u drugom traileru. Da imamo šta kaže dvojka. Pravi krov. Kuća, odmah njegova kuća. I mnogo bolje nego prvi grafički. To je to. Kao što sam rekao, bare i on, kako on izgleda, drugčije nego u prvom. Dobro, možda je kosa i sve se to menja. Hi Jason, evo ga, znači komšije. Maja, šamar pljačka. Najjače. Evo, ovo je najzanimljiviji deo. Ako ovo naprave da bude dobro, poslije ćemo mi pričat malo više o tome. Naravno, ljudi se ovdje malo fight. I'm here for Lucia Caminos. She's supposed to be getting out. What's your name? Jason Duvall. I seen you here before. You might have. Ja mu rekao, jesam te ja vidio prije. Jok. Evo ga, susret.
Kakav je, to je to, znači ovdje kreće sve. Rock Star Games Presents. Aha, sad ide... Zbog čega igramo ovu igricu, jel tako? Sad ide ono kao zauzilo život kao. Pa znači se smeće. Pa to je NPC. The only thing that matters is who you know and what you got. Gonna do this? We're doing it right. Žuraja. Žuraja iz ovdje ljudi napucani. Kako su radili na fiziku, na tijela ljudi. Body shape. Jest, to je baš dobro. I fight. Eš kako im se menjaju frizure, znači bit će rast kose, brade, to je kao Red Dead 2. Eksplozija mi se također sviđa. Sve fotke. Ovo je ono telefonima. Noćni klub, naravno. Naravno, puške, pištolji. Hey, A ovo, brate, ja jedva čekam ovo svega. Isto. Samo da ga ne delay još. Krenuli su likovi za GTA, ali mi ništa nismo radili. Ja Nije nije sad. sadimo. A to je to. Od mene je like. Maj 2026. Ni tad nije bilo pravo, Da. nego su opet pomjerili ljudi. Mislim, bolje ga pomjeri, ali ga uradi, znaš. Ljudi, vraćamo se na scenu koja je meni zapala za oko. Prvo što vidimo ovdje. Vidimo ovu Jasonovu kuću. I on nešto kuca ovdje na krovu i moram da kažem da je grafički u odnosu na onaj prvi trailer izgleda nerealno i baš je napredovalo. I ono što me stvarno fasciniralo jeste ovo njegovo tijelo i ove dlake koje on ima na prsima, ta fizika. Vjerujem da će i posle ovoga, kad izađe igra, da će biti još bolje, jer ipak ovo je samo trailer koji je bio pre maja 2026. Znači oni su do izlaska iz igre mogu da promijene nerealno. I u ovom traileru su oni nama bukvalno pokazali tu blizinu te kamere. Koliko to dobro izgleda u stvari izbliza. I te detalje koje ranije u prvom traileru moglo i bilo i u prvom traileru, ali u ovom drugom traileru se ti detalji znatno primjene. I bukvalno se vidi. Sljedeća stvar koja je meni pala za oko jeste ova scena gdje Jason diže ovaj ogromni teg. Ovdje preko ima 200 kila, šta ti misliš? 10. I ovaj je po 20. 20, 40. A dobro, ajde sad najbolje... 6 kila ima. Dobro, ja sam malo precijenio 200. 100 kila ima. Ja sam malo precijenio 200, realno nema 200, dobro. Moći će ljudi da se bildaju, da verovatno možda i prate o ishrani, da li će biti debeli ili mršavi, da li će... možda će biti razlika između ljudi koji vežbaju street workout i ljudi koji vežbaju tegove. Što će dovesti do toga da moći ćeš da kreiraš lika u odnosu na to kakav si ti igrač, šta ti želiš. Pored Jasona ovdje vidimo dve devojke koje su baš obučene da treniraju i iza njih vidimo likove koji vežbaju street workout i Radi zgibove čovjek. radi zgibove, da. Mislim da će moći. Prije nije bilo zgibova. Da, to si pravo. Jes. I onda će moći sada se raditi zgibove. Znači, ta interakcija sa šipkom nije imala, a to su detaljčići koje bi ja volio da može se dodaje, jer opet raznovrsnost je bitna. Jeste. Upravo ovi detaljčići prave baš dobru dimenziju igranja igara. Ljudi, ovdje se vraćamo na klasiku, odnosno pljačke banki i prodavnica u GTA. Mislim, kak je GTA ako nema pljačke, je li tako? Šta još vidimo? Vidimo nagli prelazi energija. U jednom kadru vidite pljačku, u drugom kadru vidite malo proslave, malo veselja, malo žurke, to je ta smjena i gdje nam pokazuje tu dinamiku gore dole. Uvijek je nešto dinamično, nema nikada bude ravno, znaš. Vidimo razna svetla, vidimo muziku i bukvalno
vidimo taj neki doživljaj gdje bukvalno možeš kao da osjetiš ovu muziku kroz ovaj ekran. Taj noćni život, zabava, baš je onako kao u velikom gradu nekom promovišu to i forsiraju. Ipak to je kao što sam i rekao cilj GTA. I za kraj ovdje vidimo da moći će da se rade neki boks mečevi, kao što vidite iz ove scene, MMA, neke stvari, možda još neke obilnije i kompleksnije pljačke i mislim da će misije podići na neki jako veliki nivo. Ljudi, ovo je baš to što smo očekivali, jel tako? To je to. Puno akcije, haosa, da ne kažem luda i nemorala od strane jedne igrice, jer smo tako navikli kao mali da igramo, počevši od Vice Citya do sad GTA 6. I evo ga, uskoro nam stiže novembar 19. Ali pre toga dobili smo informaciju od Rockstara da će doći ovaj extended look za Netflix, tako? Evo ga, upravo gledajte sad. Evo ga, to je to. Mi do sad nismo gledali. Znači, Jason, Lucia, ovo stvarno nismo do sad vidjeli. Ali piše an extended look. Tako se zove, da. I da, i čuli smo, da, izlazi na Netflixu 27. augusta, to je za 4-5 dana. Za 4 dana tačnije. I to ćemo naravno da pogledamo i o tome ćemo snimiti reakciju na to. Uzimamo Sony, naručio sam PlayStation 5 koji treba da mi stigne uskoro. Kupit ću GTA i ceo taj serijal i sve to oko GTA, meni je stvarno želja da to snimam. Ja sam kao dijete, mislim ja sam uvijek volio da igram igre i mimo svega, znate ono, kao dijete volio da igraš igrice i sve to i nisam ja sad neko ko je lud skroz za tim, nego eto ja volim to, neki taj moj, kako da kažem, taj onaj moment kad hoćete da ostavite vreme i da uživate, to je taj moment, ne forcirano to previše, sve u granicama normalno, u nastavku ćete gledati nove videe o tome. Jedan od sljedećih videa sigurno će vam biti reakcija na Netflix, novi trailer, vidjet ćemo šta ćemo dobiti, ko zna šta će se biti, čuli smo priču da će biti pola sata video, pa... Imaju likovi neki koji ne želim da gledam, niti me zanima. Čekam 27. da pogledam sve, like, share, sub, komentar neki, podržite, ne znam koliko je ispala dobro ova reakcija, ali smo se potrudili i da, uživajte. Mi se gledamo u narednom videu. Pozdrav!